Zadnjih dana završavam jedan projekt u kojem trebamo i nešto sami izgraditi, a pričao sam već prošli puta da smo dobili načelno neka EU sredstva za razvoj, pa u sklopu tog razvoja treba i neku elektroniku staviti u neku kutiju, na primjer u ovakvu jednu kutiju. Je da je ovo kutija od Somera, ali evo uzeo sam je samo za primjer, jer smo tek u početku razvijanja. I sad, najlakše je da kupiti kutiju, kupiti sve te dijelove koji trebaju ići unutra, ali to treba onda neko izbušiti ovu tu malo specifičnu rupu, neku standardnu, dodat možda neki odušak i što te ispadne, ok, to je lijepo dok se čovjek bavi ovim prototipiranjem i radi jednu kutiju. Ali mi u sklopu tog projekta razvijamo nešto što imamo namjeru prodavati u cijelom svijetu. I sad, to neće biti neke ogromne količine. Kad pogledam koliko je ovo meni posla, što raditi? Na sreću, postoje tvrtke koje ne samo da proizvode kutije, nego nude i kompletnu uslugu da će napraviti i ovu rupu ovdje, staviti unutra dim šine, ovdje ih sad nema, staviti komponente, ožičati i isporučujem vam gotov proizvod. A vi se bavite onim što znate, razvijanjem toga i ono u čemu sam ja kao primotronik, mi poznajemo tržište, mi znamo prodavati. Ali ja nisam proizvođač. Da bi ja to naučio i stekao to znanje, to će trebati. Ako jednog dana postanemo jako veliki, naravno dobit ćemo to sve in-house. Ali radite male količine, 10, 20, 50 kutija, imate cijeli plan, postoje firme koje vam to za dobre novce, znači hoću reći ne skupo, nego da vam je value for money naprave. Primotronic naravno ima i tu uslugu, radimo sa njemačkom tvrtkom Multibox koja vam sastavi kutije. Aluminij, polijester, plastika, karboni, metal, što god, a unutra ide po vašoj specifikaciji. Ali ako trebate samo kutiju, ima je samo kutija. Tako da, kad krenete u neki razvoj, trebate manje količine već sada, nemate ljude za to raditi, strojeve i tako dalje, obratite nam se. Složit ćemo vam jako dobru cijenu, a vi se bavite onim čem ste najjači. Nuđenjem te usluge što ste tu pamet stavili unutra.